Dobar dan ljudi, ovdje je Vanja i Miloš i sad će vam Miloš malo pokazati našu banku na Jugokraftu. Jeste, dakle, ovaj dio ovdje gdje je banka nam je bio prazan i nismo znali šta ćemo tu staviti pa je jedan naš član došao na ideju da stavimo banku. Sad tu je fora da je banka nije samo kao ukras, već ima i neku funkciju, tako da ajde Vanja, prati me. Pratim. Dakle, ova dekoracija ovdje ništa nismo mnogo posvetili pažnju, ali bitno je ovo dole ispod. Dakle, dole je trezor u kojem igrači mogu iznajmiti. Dakle, kao što vidite, možete iznajmiti trezore na jedan dan ili više, dakle 10 klikom iznajmljamo trezor na 24 sata. I kada uđemo u trezor ovdje imamo dakle dropper. Sada dropper, znači možemo tu stavljati item, imamo 6 slotova koji su znači 100% sigurni i to je to. Sad imamo da kažemo nekoliko sektora u kojima možete kupiti drugačije trezore. Dakle, u ovom sektoru su trezori malo skuplji, ali unutra imamo dva dropera, znači 18 slotova. I zadnji sektor je najskuplji, tu imamo samo dva trezora, ući ćemo unutra. Dakle, imamo 4 dropera i 36 slotova, to jest 42 slota. Plus, Vanja, da su oni armor standovi? Da se obrišu nakon restart. Trebali bi da budu i armor standovi ovdje, ali disapiraju iz nekog razloga. Tako da, toliko. Vanja, završi. Eto, to je sve, to je znači banka na Jugokraftu koju ćete moći koristiti kada se server otvori. I hvala na gledanju ovog videa, vidimo se u sljedećem videu. Ćao.